Kavahurina vikemni na kalo na matavina ni koara ni keme me dhambi no ni vale kama engara vikemni koni satiko tene me malio koni saware keme mchika no ni sero keme msa surat nalum ni nal tambu moni tikta na tini awatal tsunga ti keme mina ka ni ko siuna ni ko keme msa mas singtan na da ni ngachi sunan tra kan me bakambola Nandom ni kadi ngai na simna ni ko kun na Asia waselim som katol mena tikinin doa kinatul ko de sa vakambota na ni totutuk ia sa vakta klai vide na lingai chava ni sa tumbu dai ko kwa me wakana doke ana matana kavaka na waka ni kau mena ngele mamada sa siang ni vina kana matana ka sa siang ni watu kai vina kana ngana ia ni sare di kwa sa siang ni mata vina ko kwa mendangoroi kwa kina sambil di kwa kambuta ko irna tamata sa tamata endorara na lomana kasandau kila kararao kasavaka endua ena sa tambona kana matandra mai vi kwa sambil kanda sa siang ni ndokai kwa ena ni kalon tamanda na luven kinal tamu asa kindoi kemni ni ando atsuko ena simna ni kwa kindoi kemni tal tsunga siama tsunga na nanda wala mata ena simna ni kwa erna tokani na tumtumbu dom visusu ka kemem sanyuta kemni namai marota karekta ka nanda soklo ena simnani kwa nanda tutunga ena simnani kwa isalanga tsunga na matai ni sere saninge masu ke weekend van mem tokani isawat saka seninge langa sukuna sere ni tadake isalanga tsna sere ni tadake saninge solchu wa naturang na tal behuke ena ana vivak tambu ka vak zurumi irna ngon sing dina ni sawat sakoya saning isul skwana don kita kan mi bosni kin dawaki langa sung dona ser mai virna sosobu doli sawat na bosni kin dawaki ngoni turara don doch kuna talna virna ngoni wilik chuna lesoni langa chuna ser ni babi naka maslak chuna soli saning doch kuna ant mai vir tota mai virna sosobu sultal chuna virna no kita kai nangoni bunau ser ni suka kinda mas kina mas ni ko ngataki te unta chkuna ndo songona simina ni ko ser levnai ka ronan raw de somul kawa ronan raw de somul kawa lande na longo ena singa tambunga meongai dengu dina kina mena dakanga ni sangir mena lali kai sarorong tu meo ya valanga kala kina vali chisu kera mena tu dai kalang ser bagda da wana kalong
Naka menta satu sombe na masu. Tamai ke mai malamalangi ke mai malak mai enai al malmalumu. Me ke mai bakadau na damni. Oni sakalau de rindu andua. Kami seng do toto bat ke kemni. Ke mai bakadau taka na nomni al malmalumu yalondina ke na nomni al loma. Oni satu ini tui ke na turang ni turanga. Kami tahu muda na nomni lewa. Sandondon nga me ke mami warota kemni ena ni mami bola keve. Me nomni nga na vadau dau ke na kaukoa ena ngaunongo kami tahu muda. Amen. Turanga ciaba ke mami salak mai bi kemni ena al malmalumu ke mami waktu sana mami bala-bala ka kerana nomni bi basoti waksa sabata kana eli ke mami katumber ke mami ena nomni sala ena yadi Yesu Kristo kani mami bakambulan di na duanga. Kita wibu ke mastal bikimni ana single bunak nikwa nak leb tarang na nitombola nak leb tarang na tingnembola nak kan na wai nak leb tarang na rambola na ngas ni buli nak leb tarang na rambola na talangasi kirna bi matalutu bi sai wich ki borbora erna sar cumi bina live stream nak leb tarang na rambola nak leb tarang na nitombol bantu na nongge dambo ke randam chingna sikli bunak nikwa gana katuli masa dambor chingni bikimni chadul masu sang tertalada na telindon dangat simisor bakambul dama. Maka kita ngantona kirane dangu on kita tulang na nonrombol na ni mami tokani arwak lengga itu noenga ngani vivak matien taki iserek nonrombol tulang kimam sadamborian sakolongo bikimni imatini talanga bikimam nomni vosa entala na singa dendai menalutu na kanangelindina mikimam rongod katalera raukina buke kimam taka kambol tak na nomni vosa kimam gay masu ene adam ni turang Yesu Kristo ko kabak tablit kimam masu bat kakaya tamai kimam melamalangi mewak rok tak na adam ni me adamai na nomni matintu medak melamam ni burbur me kasadak melamalangi Nisune mai bikimam ni singo anak kakane rot kimam nim kolamanta na ni mami bolbolda me bakakimam sambo kodo tinanan resa bolbolda bikimam Nika kun kot kimam kinavere kamuni bang bola kimam menada ni sanom ni namatin tu kena kokoa kena langi keseng ni mundu. Amen. Televne ka onsamukandoa au sarra vindina Yesu kive kemuni kode tala me bebuke kodeli kera mendalang ser kandam somtsungera.
Nungui tavisaka na matakongo, meu nangarava na nondra wakadurumi, e lewe tini na nonda lewe ni songo na Junior MOF na Sauso Wou, e na mera wakadurumi mera sa lewe ni Singandina. Enda wawina vina walevu, ni sei koea na vua ni vengaravi, mai na vua vale, kina songo ni yuli wali singa tambu kina songo era salewe na tigo endai era sa durumayani na vendra kini wuli so ye enda wa vina waliu ni sanga talanga ni alikina na ve warautaki kina nondra tumbu wayalo sana kavi bona dandra nangongo ona kere merna lo mai kamai tuvani tu elungo ne dani na sila Rudhi, Balenruma, Wasemada, Vena Turanga, Hope, Se Hope, Naimbi Takele, Hapasa, Faith, Ronrolangi Soro, Metui Singalevu Ratu, Rabuama George, Nangatalevu, Apete, Tuya Rosoro, Ratu Irnale Songeta, Keimere Mataika. E na adani kalou ko tamanda, kei na luvena, kei na elotambu, amen. Ke muni na viwekani, sa madala tuve ke anda na loma i Jisu Kristo na nonda turanga. Enra vukundra era sa wakambauti koya, ayanga mera sa vaudi bata wakayalo, ka veito kanikaya e nonona dakadaka. Ia sai koe ngori na matawito kani, sa wakatokai me wawa koso leo ni lotu. Ka sai koea, tau sa mai durukina, ko ira tau na nonda ito kanyongo. Duana tikina unangandrava me unawasea, e nefeso wase tolu, tikina tinika vitu, tukuna na e volatambu, me tiko e lo mamundou na Karisto e na wakambauta. Mondou wakawakana, ka tauia wutaki e na loloma. Na vosa uvia waseve ke muni na itokani na no muni singa langi endai sai koa na vosa na wakawakana. Na nonda wadurumi menda salewe ni singandina endua na mbula wakawakana. Me tiko ngā e lo mamuni na Karisto e na wakambauta. Moni wakawakana ka tauia wutaki e na loloma. Au sanu itaka ni oni na maroro ya na itukutuko ya na singa indai. Na wakawakana ni mbula e se matikina na buvale. Se matikina na lotu na wili wal ni singa tambu. Na Junior MOF na mataveto kani songo ni marama, songo ni turanga. Kei na nonda tei wakitu wakatitombu. E na loma ni lotu. Menda wakawakana
ka tau ia wutaki e na loloma. Sai koe ana ka endana roata ni tūwate ke i kenda na ngone tūranga o Jisu Karisto. Di wasota na nonda ai tuwa endai au na musumusuka me na rawa ni sema titiko kina na tuwa ni Singatambu ni Sausogu. Ta sanga rawa na kalau e na masu ke mami saba ka vinaka ve ke muni na kalau e na buku i Jisu Karisto na luve muni na nei mami turanga kai wambula. Ke mami ngoroe tu no nona mbiuta na lo malangi ke no nona yado metamata. Na nona dhaka ke na nona ibabubuli. Na nona yalondondonu ke na nona yaloloma. Na nona solia na nona mbula ke na nona tuda ke tale mai na mati. Na nona lesu tale veta mana. Ke na nona talamai na yalo tambu. Ke mami saba ka vina ka ve ke muni e na bukunra e ra uasi vida ke na yalondondonu e na ve ngauna sawati. Ke ra solia na non rambula e na bukumuni. Ke ira ke ve e ra andau tōtaka ka wala taka na lotu. Ke ira na nei mami ngase e ra tau ia butaka na daga vai alo. Ke mami sanga i wakaitavi tuki na indai. Ke ira ke ve ngana numuni wawa koso leon lotu e vura. E na ngau nongo na i wawa koso. Ke mami sa tukina ka kune ka launga takina. Ke mami sa waka vina ka ve ke muni e na buku ni kena boko di na i wala dai na buku i Jisu Karisto na nei mami turanga. E na buku talingani no muni wasa ke na no muni sakramente. Ke na sala ke venga sa waka ni kina na loi ke mami. Kasangi sikina na yango i ke mami me no muni wale tambu. Ni alo vinaka na kalou muni te amanda na loma i ke mami na loma i Jisu Karisto. Me rawai sarakina na nei mami waka sama wakatamata. Me ke mami ke na nei mami ngangandre wakayango se wakawura. Me kandina kandei na nei mami ngarawi ke muni. Ke mami saba ka mamasu talenga e na yalo molmolumu. E na bukunra ke venga e rasanda umasuta na edha muni e na wale ongoho. Merandau kunea na no muni ve wale kati. Ke ira kandau lotu ve ke muni e na yalondina. Ko ira ke venga e rasa wakatambui mera no muni e na wale ongoho. Muni wakatbutu ni au taki ramanda. E na i soli wakayalo. Mera kambi tu ve ke muni kandau tōtaka na lotu wa Karisto. Ke muni na kalou sa tawaialani na no muni kaukaua. Kei na no muni rarama. Ni serau ni ramanda na no muni wawa koso len lotu e vura taudoko. Kapakaya ngata ki retiko ngā. E na daga ni bei wakambulai. Mera vei tōkane waka indina kina kei Jisu Karisto na luwe muni. E na nona wango leira. Na tamata vei ke muni. Ke na nona tau ia wutaka. Na no muni e mata ni tu e vura taudoko. Ke mami masu e na wuku ngai Jisu na nei mami turanga kai wakambula. Ke mundou na nei nei mami tōkani e na lotu wa Karisto. Enda sa songo ni watatu e ke na mata ni kalou. Ne waka enda sa vewa kanitu e na nonda wambau di Jisu. Me ke mami sa waka dhurumi ke mundou mai. E na alo velo mani. Kina nona i wawa koso e leo ni lotu. Menda sa andua watanga e na nonda veto kanikaya. Ia sa sanga ni doli soli wakailoana veto kani ke Jisu Karisto. Sa soli nga veira era sa avia wambulai sara. Maina non rei walwalata.
kara sa rarawe kina ve Jisu kara wakambau ti koea me nonra I wakambula ka nonra turanga. O koea ngona sa ndondonu kina moni indui tusa nakamanda na no mundo wakambau ti koea. Indo sa ndui sau mamai na taro e so kau sa wakarauda vuta. Ko sa wakantinata ni Salmaneir na kai wura-wura wakangona kalau me sulia kiena na luviana indo ambau ngaka watumbura. Me kakuni rusa indo vera era sa wakambau ti koea. Me rarawata keve ngā na mbula tau mundu. Ko sa wakantinata ni Sakaristo ko Jisu na luve ni kalau mbula. Ko sa wakambau ti Jisu, me no mui wakambula ka no muturanga. Ko sa wakarwhiti ko bua, mo tunga e na lingana, e na mbula ongo, ke na mbula talenga sa ambera mai. Sa no mui naki mo muri koea, kangarawi koea, e na no mbula tau doko, ka mendina ka sawasawa ka ndondonu na nomu wakana nanu, ke na nomu wosa, ke na nomu I walawala, ko na ndau masu ka ndau ilika ka waka samataka na I wala tambu, mo tumbu waka alo kina, ko na ndau tiko na veso ngoni wakalotu, ka ndau veivuke e na dhaka ni kalou, ka ndau solia na nomu kau ke na nomu yau, mo waka totolo taka kina na kena tumbu tiko e wura-wura na matani tuni kalou. Aya ngā na alo ndondonu ke na vesau tūtaki. Ke na reki sa wumai na nonda veto kani ke na kalou. E na yada ni kalou. O koea sa andau loloma, kandau keira era wararawi waa. Ke mami sanga I wakadurumi ke mundo mai e na alo marau. Menda ndua wata e nei wawa koso len lotu I Jisu Karisto. Yo kokoe sa kilasar na wakana nanu ke nangangandre ke denga sa tumbu e na lomanda e andundua. E wakarara matagi ke mundo ka wakataunde taka, ka waka ukuataka. Mundo tunde sara, ka sina itu e nei alotambu. Me sa reki tiko ngana e lo mundo e na nona vei wakambulai, ka mundo wakarautu e na ngauna kedenga, mundo wakayadora tiko na nona lewa, ka ndau wasota talengana lenga, mea do sara na ngauna, indo sa aduru kina nona matani tumaidaki, ka tiko sara e na nona isarau. O koea salomani kenda, ka sereki kenda, mai na nonda I walawala dha e na nona nra. Asangi si kenda, menda tui kambete buana kalu, na tamana, me sa nona na wakaroko taki ke na lewa, ka senga sara ni mundu. Amen. Kera menda sandu I masulo, menda duwa sombu, andui masulo buana kalu. Menda gai masulo ka wakavoia, na nonda soli ke anda buana kalu. Menda ka kua nimbure taka induana ka. Menda soli e tau doko ngā na e ngonda ke na londa. Na nonda mbula ke na nonda kaukaua. Na nonda iau ke na nonda ngauna. Me wakayanga taki tiko, e na dhaka ni nonda turanga kai wambula. Sa tukuna wa matata na iwola tambu, ninduang bau na sipi, sa lesuani, sa kalevu na marau mai lo malangi. E kemi wakam bauta na tiki ni vengaravi ke mamisawa e dore ndendai.
sa marau ki no lo malangi e na singongo. Ninga i wakandei takatiko na nonra wasa ni ala ala kei na nonra waka durumi mai na luwe ke mami e na singendei nai. E na wuku ngai tisu na nei mami turanga kei wambula. Amen. Kere me langa titiko waka malu ana i kawana sanga wulu ka vitu ni sere. Tisu na i waka mbula nduan bau ngarabisaka tiko na i waka turanga. Kere mdo sa tekin duru mai. Me tiko e lo mamundou na Karisto e na wakambauta. Dou waka wakana ka tau yabutaki e na loloma. E pesoa wa se tolu tike na e tini ka vitu. Ia me sa waka sawatai ke mundou sara na kaloni ve waka dengui. Ka me sa maruroi tau doko me ka kua sara ni dala na e lo mundou ke na lo mamundou. Ke na e ngomundou. Kaya doba na singa, e na lako tale mai kina na nonda turanga ko Jesu Karisto. Ke mabisa wawina wina wale wuna kalu,
Ena no muni i vei vakandei taki. Ngona no muni vauvu vale, ngona no muni lotu. Ngona vakavaka ni no muni alo taumbu ena lo mandra, na luwe ke mami. Ke mami sa vakaroko tai ke muni. Ena singa indai kena kena vingarapi. Ena buku ngai tisu, nei mami turanga kai wambula. Amen. Tau sakramento tu lulu ngai. Same donan rau tol singa vulka tolu dua reda na kena yanga kena matvinaka nirsa tiko pakayalo bata na biakani ayosaka nirsa tiko somu na turanga ni taltalangasi na taltala bibuke vite dini va taltala ki ni saka na leoni nonda babakoso ki ni tanga semitsung mai ana nonda live stream ana matak benak niko sa nunggu itabindo kai ena matag ni kua meu kinda baki kemni ena nonda singa tambu ni junior MIF tomanda na ni mami va naktak na klo ena nona we marui ena nona lolom lebu ki weekend ya ndundo kersar karaoke na ni me tiko ena nona vale na matag ni kua menda mengkarabi kua ndui na veka ku ni lak rume na lom ni mada ia enda va naktak na klo ni atu bat ki kenda karao menda mengaravi koa ena ni mami velu taki na lubem ni ena bukundra na nongu idamba au sakinda baki kemni na leoni babako sena matak ni koa na ni mami tumbu na ndau ni vei susu ki kemni na parorong sakti kumei ena lut na matak ni koa ki mami vangan dina taka ni bungun nanguna ki mami ndo vakararautak tu na alumni na ni mami tumbu pungsakan nangona ki mami ndo talendendre menunum ni vakabubuli iya ki mami vakanum naktakan ndaw ni nanum ni ndaw dingo mi ki mami ena benrak ni mbula ki mami ndo vakarautak tu bikem ni na ni mami tumbu ki mami sa vavnaktak talinga na vilutak ni lotu wasile kina tambatak ni tambangone ena kena nanumi mendona na ni mami singa tambu na juna MF na buku ngani ngona mbole ki mami ndonu makai nongo na be tubu saka pakongo ena ndau baka nunum ki mami kelana kelo na ndau buke talanga na ni mami kumkumuni vata vaka idamba vaka tokani
ena ni mami vakonge ki mami ena lutu. Nimber ni ondambe ki mem sakrei kem ni na tumbu-tumbu. Na ndau ni vei susu ni ndau vosa saksar chiku viki mami na lelai viki mami na nimni sul-suli. Ka andi na biak ni sonongona ki mem sa sindu muren nimni vosa. Na nimni vakasala. Ni kakosar ni vengu na ndau suli vakasala viki mami na lubem ni. Baleta ena tiku nangona ki mem sa sinrongot kina nanda mumni. Ia sanangai wanga halis tu biki mami na nomni vakuvuli kami nangindau ni unilangi tu kina ni mami laku-laku. Ena bukunda sar na nongi damba au undure na matang ni kuah me toda na pos ni bikin vaki laka-laka sak-saka sabar sertsekin liu. Anongu rarama, kina nongu ipakambula ko chova, murere na bukirei. Anongu koukoa, nimbula ko chova.
Sa nungu I tawi ndoka I na mutanga ninda I mo undolea na vosi ni vikindawaki ronga vinaka. E tau e na wukunda keresara na leo ni wawakoso na walilotin centenary. Tumanda o wawni vinaka, wira tō na ndau veitumberi, wira na I sausa uvou, e na nondra mbula wakaialo, sa waritaki, e na nondra tō mai tūdake, na luvenda, na makumbunda, e na matakani singandindai, mera sara pakadurumi, mera singandina. O wawni vinaka talenga wana dhorobou ka tauda na posa ni vikindawaki, e sini ka wou, e turanga ka dhorobou, sa andau tūdake wakawasama, e nanutu loma ni walilotu. O kila ni sa tumberi sara wakavinaka, nanonambula, ka siang nindau rere na nanandau mai tūdake tu e matanda na leo-lewu. Wei kimni na lewi ki mami, pinakapakalewu na nomuni posota na madhaongo, e na nomuni mai songo ni watatiko na wei akawi, ni mai tumberi tiko kina na sere, kina wakapupuli vinaka, sa andau tau tiko ki bikimuni, e na wei singa kedanga mai vale, apukakina na wei singa tambu. Au nanuma na ngona ni laki relikina I Kornibuli, wawni vinakataka na nomuni tobo, kina nomuni wakarau, ni laki wakaritaka tikina na nomuni tumberi wakavinaka, mana wei matawu wale keresara, ni lako mikina. Sa wakavinaka kina wei kimni na I tumbu-tumbu, na wei wakasala vinaka, ni wakadora ki weira, na libe muni, era tiko rawa na matakani singa dendai. Ubia tatau nakanga ki wei kimni na wika sa dhauraka na dhaurwou, sa ikoe na may lako-lakong gobo, e lako-lakong balabu saratoka. Vikim ni. Sa lewu na ka e adutui na nonda ponua e nangauna indai. Au sa kimem sa nuitaka ka waka nui na itumbu-tumbu ni matapo wale rambai lewu na lamani wale lot sa kongo. Niko ni na taurandei na wei vosa e ndau tau e na lamani wale lot tungo na iwu nau na wei masulaki. Muni lako tiko e nanganga, mukuni kakuni rere, se tangaya, I salawata tiko ke kimuni, na nonda kalo. Ni tiko ra na isau wou, o tūdake me o undale tiko kina na wasa ni wei kindawaki. Matau rongo vinaka, mai tau tiko na takani singa nendai, sa wasa kaya na kena leo.
ka some kadibaki. Na lutu ni kavi ke na vingara tsa ke na GNMF. Na lutu ni mas en madongo va singa bako roe o Emeli Levi singa tambo lo raini ba. Na lutu ni singa tambo mongo ni china kolok na vinga peta vichuko tal ngasi. Na lutu ni kavi na tol na kolok na vili teki chuko wa susu en suko na pak. Na vingara vichuko na tambata ko suko. Sasama ke na tusin kau o ses number 5. Les ni buna ina madongo tamo boiwai o buki ni kasileu visar kelepi nemba ni balu sebe subereti vaswali sikemi Samuel Toi FSM ontikene si sewi mili baisangali juvenile Filipe ngukimbau bokombo miteli rasanga sot ni visonga ni kenangon sot ni waswas no ses number 1 no bubal ni vota liu no ses number 8 no vale ni vinyano buli ikina kana boni waswas ni kerjam ni gera tungen ni dingas na vinanumi na bibalo tekni waswas so ven dol tungen sing tomongo kato na vingara chu kina tambata ko suba so wasi tiken na veka and do it to mikina sa ni tekni na do an ramen na ni do tevi nananda breakfast and ananda tiki Brewster Street sa kariba ka bimbikin na kenang garemi ba ko binak na les ni kakan manananda biwa siya si kena voltek na tikiti committee ni Brewster mendona namdo biwa sa kini suka na lote na matakan ko sa babi ni binak tiktal tsungar to na siya na baba kena ririb na katsuga na sinkaw kena sama tsunabalut na dito sumar ng damas ap tamay kami malamlay na kulukanga kami sungay daw putus sungan ko turang sunay tayo na nangyarap sigin na naman dito ako turang kira turang na kinayal kina kuko mo sumbot sumiyal taw nanandun karap sumibin na nanandun dito tayo turang masud turang na bika sa kongko na buko niya rin tindonga sisunay pa kumbol amen. God is good all the time. Naka nungu tavi na singlev ndaindai. Meo wasiando natal no laklaka vekimni na Sunday school. Kereana nomni vevo soti ni na wasiando nungu tavi ana wasvaka pertania. My story is based on the topic, the power of prayer. If we pray in faith and believe, God will answer our prayers. Psalms 145:18, the Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. The story is about a group of Christians living in a small town and planned to build a church to conduct their service. When the building was completed, they were all excited to celebrate the opening of their church. However, during their Sunday service on Sunday, the pastor announced that the dedication and opening of their church should be held the next Sunday. However, there was a slight flaw. After the final inspection by the town council, the building inspectors saw that the car park space was not sufficient to cater for the public. More spaces was needed around the building, so the completion certificate was not approved. So that may defer the opening to a later date. Then the pastor told the congregation to pray about the situation. He invited them for a prayer meeting that evening. For anyone who feels inspired to attend with faith. At 7 o'clock,
there were 24 people who turned up. There were about 300 people in the congregation, so out of 300, only 24 people arrived and showed up to the prayer meeting. By 11 o'clock, the pastor decided that they stop and leave everything to the Lord. Then he declared, I want to tell you, we will go ahead with our plan. Next Sunday, the church will be opened as scheduled. Early on Monday morning, the pastor went to his office to continue praying. He was suddenly disturbed by a loud knock on the door. When he peeped out, he saw a rough-looking man wearing a dirt-stained overall. He then invited the man in. Then the man asked if he was in charge of the office. So then he introduced himself as the pastor. Then the other man said, I'm a building supervisor for a construction company from the other side of the town. I noticed that there is a small hill beside the church. We are looking for soil to fill up the foundation of our building. I'm requesting if you let us remove the hill and we will clear up the space afterwards. The pastor was puzzled by the request, but of course allowed him to remove the soil. By the end of the week, the small hill was removed, the compound cleaned, more space outside the church, and they had also done up a bigger and beautiful car park without any cost to the congregation. Praise the Lord. The church was officially opened on the actual date with a bigger car park that did not cost them a single cent. There are 3 lessons or morals that we can learn from this story. 1, God answers prayers in different ways through his divine intervention. 2, prayers changes situations from impossible to possible. And 3, in time of needs, God is faithful always to help us out. Amen.
wale una sere ke mni na tavi ke mami we ke mni ke sar na ngwan ni tikol mani wale lotu kira menda tu da ke kede wil talnga ke na ke mni na junior MIF da tu da ke para udambori no mni mbula bwana nda kalo wina kamenda sa masu rasa tu na no mni sero tambu na ne mami kalo na nomni be wakalo nga tataki kinandui mata bubale na bale buna singa tambu bimbini kuwa rana numiti ko kina na sausubo ramai bai tabi talanga na tavi ke mami na leo ni wili bola ni singa tambu ke mami baka na binaka vi ke mune na kalo na bale buna sere rasal ngata rabam bimbita kiti kina na kalo na ne mami da wili kana nomni bosa tambu na nomni bosa tambu talanga ni mami ulu tanga tiko na sosobo na loma ni madha wango e na loma ni vida na singa sawatiani na bolebu na kalona tuba buni kuni bagarau taga tuki na ni mami bula na bolebu na rambula na soli ke mi dambori rabe ke muni e na mataka indai na bolebu na nraki e raso taba boli na bebu bale pakaki na mai koro ni buli doni tiko na mbaki ni nonra buli ka ke mami dambora nraba kasama na lonra na lomandra be ke muni na balebu na lomni na latambu na daudada uniti kina non rambula waka taunde taki ratiku buki ratiku nakalo merandau rerebaki kimni na balebu na bisusu na lomani mata bubale na balebu na rambula na itumbu kimi dambori rabe kimni nakalo na mataka intendai mersa tumberi kamaruroi ena lingamuni duangana ni mami kalo ngursaka na masu sabwa damberi kilo malangi baletira na isolisoi le mataka intendai sanga talin doa na yada nga nilubem nilomani ko ti Yesu Kristo ni mami turanga kasani mami bakambula meni Naka na wilik tiku weekend ai van de lesoni senungui tavi me wilik tingan na matain lesoni. Ito matain lesoni kuntinga mana vela ti Makawa cermana profita wasi ros ngabul kadiwa tikinai diwa kinatin kandua. Cermana profita wasi ros ngabul kadiwa tikinai diwa tikinetin kandua. Kebaka skune sebakango na kinarongo ni sekali lasu naka ersa parafesai taka bikim do enedangu o seseng ni telai ira seka ko chaba ni seka ko chaba me oti manda ebit sanga bulu ni ambaki mai papiloni kau nangai tale bikim do kaya baka yadar bikim do na nongu bosa binaka. Ni usabak lesui kim do tale mai kini asanango. Tikina itin kandua. Ni usakila koyau na nanuma ni yalongu ena bukum do saka ko chaba. Na nanuma mundo binaka kasyang nida kami usalia bikim do na inui binaka ni ngau na imuri. Tinguba kabasang paswak langantakan ito lesson nito matay ni lesson sa uli na singliv ni ko. Nanda karuan ni lesoni kunchik mena vela lativo kun mena choni tikina wasetini tikina vitu kena tini. Bakarua taktale choni tini vitu kena tini. Kevakasa kune sanungui tavi me ulik chikoyani sangai kata le veira ko chisu endina pasakavi kimdo o yau nakatumba ni sipi. Ko ira kede saliu mai veau sandau mbutako kandau kove. Asaseng ni vakrongoda no non rabosa na sipi. O yau nakatumba kevakasa dhuru kina enduana tamata ena bukungu ena vakambulai. Kanandau dhuru mai kandau dhuru yani kana kune kakana saseng ni lako wale mai nandau mbutako me mbutako nga karabu kavakrusa
O salako mai me rawa vi ranambula ia me rawa bakle usar. Sa ngai wilio chinanda karuni lesoni. Katoli lesoni. Sa kome na volna na vak kome na kome na relativo e na voli tuni tinkawa ndoa kina ono. Tuni tinkawa ndoa kina ono. Kasa kun sa nung kitab me wakarong takani. Makakuan rawan lumamdo do sa wakambota na kalu do wakamboti au talinga. Sa vunga na tikina na vali tamangu ke wakasa senga on tukunu vikemdo. Nikau na laku mai me wakarotaka na tikina minumdo. Ia ke wakakau sa laku ka wakarotaka na tikina minumdo. Ona laku talimai ka kau tikemdo viau. Mundo tiku talinga ena vanua kau sa tikina. Ia do se kla na vanua kau sa laku kina. Do se kla talinga na kena sala. Sa kawa ko Tomasi. Kemni na turang. Kito sa senga ni kla kuni sa laku kiwi. Ia kito sa kla rawa kiwi na sala. Tikine on. Sa kawa ko Tisu. O iau na sala kina dina kena wunimbula. Indon tamata. Sianga indon tamata e laku mai viau ena bukungu. Na sa wiluts na katoli lesoni. Nai oti ni nanda lesoni, sa kuni mai na vea le alativo, na matai ni pita, kia na wasen dua, mai na tikine dua, kia na tikine tolu. Matai ni pita, kia na wasen dua, mai na tikine dua, kia na tikine tolu. Wangawana kia ni rorongo, o iau ko pita na apostoli Jesu Kristo ki veira ratiko wakpulangi ni sandui se ki Ponito, ki Galatia, ki Kaputasia, ki Asia, ki Bithynia. Sanding takitu me bukana non lewai liu na kalau katamanda mer waksub sebata kene al tambu mer telera rau kina me kure takitalinga ki veira nan rai Jesu Kristo me waklep takipikemdo na loloma kina bakdengu. Tikini tolu, mi ia na baknubinaka wana kalo na tama ni non turanga ko Jesu Kristo o ko asa baktumbur kentale me nonda na inui nimbulmbula me bakana non lolom lebu ni satu dakital mena mati ko Jesu Kristo. Sangai wilio tinanandalusoni kira buan kalo mengivingu bakabaklunga tak non bosa. Me langa sina simna ni kwa serleu na karon rawal so kandoa ni toro mandamai turang na kelo ni vakanya endendai na lokito keramen satu dai kalang serva ko vimnak buan kelo.
sama sumanda. Tamai ki mai valo malangi, me wakarokorok tak na damni. Pinakawali turang namni loman ki mami, namni maru ki mami mai turang na madau ni Junior MIFVT Kerutum. Yarsa kau taboli mai, nonra solika, ka ki mami sangki kirea, maningi wakalonga tataka, Jisu na ni mami turanga, ki mami wakambula, amen. Mata
Naka, nondolu tanga and sing tambu ni soso wo, ronondolu rusong ka ono, ko chisu na inunui nimbola. Jesus is the hope of life. Me wakro taktale, nondolu tanga and sing tambu ni soso wo, ronondolu rusong ka ono, ko chisu na inunui nimbola. Ene ad nikolok tamanda, kena luvena, kena al tambu, au sakinde ba kemni kene nemam tumtumbu, toa kai ke mami, kemni ne tidi ke mami, kemni ne vava kosleni lotu, kina vos nikolo, abakrota ki menonda, ene singa indai. Sulit kianda men sungol wan kolona masu. Turanga, nindolov nandalinga ke mami, me ke mami rungoda nandomomni. Nindolov ne mami vaksama, me ke mama kila nuveka kunina voski nuveki mami en singa indai. Nindolov nule ki mami, me ke mami vingoma kamaroya nuveka kunivin kata me ke mami vulida mananom ni vosa. Ane adi Jesu Kristo ne mami turanga kai wakambola. Meni. En dotik nungital noa me kau ni vunau. En donongon tangan lele indo lotu, e susu katumbu dhake e nolom ni lotu. Me wakata kirangan ngone, e non tatandra, me donongon kalongata karauka. Sa tumbu dhake nungon tangan ngo, sa kokoa, kabuku, kasalandeva dhake na vuli toro dhake. Ia, sa tegbutangan ang bulan ni murmuri. Kasawak muri reso na ilaw dhala. Na ilaw erndo wakang taka na wenganga ni wak matentaki na drugs me kasurumbotu tongo na nonda bonua. Sa siwat sara kabusuki nonde wak saladal noni tokani balat ni wak tara merawaka no monotaki koya. He was trapped because he allowed his friends to feed his mind. Samaniav kokoya melewena na ilaw ndo wakang taki drugs koya. Endon singa ersawa kungeti ko noni tokani me sotobule manda na drugs. Samaniado me tobule me kan non to vakmadala na noni tokani ni na drugs eron sulevo ko na marau kina vakavengu. Ia na vaktulu ato manda kana numi ni na seng ni rao ni roe koya sa vakabuna me beso taka noni tobo nimbola. That one decision he made slowly became a habit and soon his life changed. Sa tikbun waklu tubuli kenambul ni lasu biron noni tumtumbu. Sa el talanga nambul ni venda kai ken wakroko mai vale. Sa wakila taloko ya ni sa wakalia na wakavengu ni sa toman tingan veto bada ken ding dala en nonambula. Sa tareko en rev ni wainganga. Kasalak turun na dorbongo donambulan ruka kaboro bula tabutu kena tau wakavengu. En lom ni buto tabutu kena tau ni bula sambula takaboli e wakai bonga tinga bua neveka endorongoda kabulida en wilbon singatambu ni kochisu endauloloma e datane balabalada ia elomana temate balabalada. En don singa ni otirona mbaki ni bul neve murmuri e tuktondo bolingai bale sabos boselon taka kasawak na numan ndrende ni bola sala kuduro matiko. Sama ni wakndi takbua me sabesaw. Me biuta levi na bola kambola takbol mai enalom ni rona mbaki. Kamele subtal na bola kandombol takbol ni sengone. Sa kilayalan na dorbongo me vkano ngoni dinroi. Sandam sombu kawak tusay ko e buwan kulo kakiran non vebusoti non vebuke kin non vesireki. Sa lisubtal dorbongo nambuni lotu mevkanga kasungi vake mekina. Sa wakila talnga nonombola na lingolom nikolo ni sa wuke koya kasulewa nombula wakavengu kando tubwa iliu. Vikem ni nungtokani kawakaki na vikem ni nemam tumtumbu. Kemam nangandrava munikila ni tuktukongo and singindendai ni kochisu na inunui nimbola. Jesus is the hope of life. Ebumre nemam tokani aviti erlak durum tikendendai nambola kalak durum na durbo en natal nongo. So satu na bunubut buto ni sabe suktul na nambola en eves ni buniva kine balbalada. Ia en singindendai en lom ni buto ngori ya luma kenan ruka eve vosa veiko via vosa vekenda nakalo
ni kuchisu na nunui nimbola. To those of you seated here and to those of you watching, whatever troubles you're facing, whatever darkness you're in, always remember that Jesus is the hope of life. Naka. Vinaka, ni simber ni tekibu, ana kira na namni biosoti, ni ona wasa saka tikna va pertania. What I'll be speaking of today is the current situation of Fiji, which is drugs, HIV, and AIDS. Fiji is currently going through a powerful and destructive storm of drug abuse and HIV crisis that is sweeping across our nation, and its effects are being felt in our communities, villages, homes, and schools. This is clearly seen in the rapid spread of drugs, drug use, trafficking in its many forms among our young people, as well as the alarming rise of HIV. I say that this is spreading rapidly because it has confirmed that many of our people have already lost their lives as a result of drug use and HIV. My dear parents, respected leaders, my friends, drugs, HIV, and AIDS are no longer a small issue to simply talk about. They are serious and dangerous threats that demand urgent and immediate attention and action. This crisis is now affecting the lives of youth, our parents, and our leaders in the Vanua, the government, and even in the church. Truly, drugs and HIV continue to threaten the lives at every level of our society. The Ministry of Health has confirmed that HIV cases in Fiji have increased significantly over the past few years, reaching what is now described as a national HIV outbreak. Reports show that between January and September of 2024, 1,093 new HIV cases were recorded and 115 people died during that same period. This clearly shows that people are not only becoming infected, but also dying from HIV. Additional data from January to June 2024 recorded 552 new HIV cases, many of whom were youths and children. A very alarming reality is that the rapid spread of HIV in Fiji today is largely linked to the use of needles to inject drugs into the bloodstream. Both the Ministry of Health and police have confirmed a strong connection between the drug use and the fast spread of HIV. Police reports have also revealed a sharp increase in the drug-related activities. Between May 2024 and May 2025, a total of 2,446 cases involved in illicit drugs, such as marijuana and methamphetamine, were recorded. This shows that drugs deeply infiltrated Fiji. In recent news, 4 tons of methamphetamine were seized last year, and earlier this year, several tons of cocaine were also confiscated. It is important to understand that even young children and students are now being used as carriers of drugs, while many others are becoming users themselves. The effects are devastating, with many ending up in mental health facilities such as St. Giles Hospital. These include both children and young people. My fellow church members, these numbers and reports reveal a heartbreaking truth. Many of these individuals should be in church, but instead they are trapped in an addiction because of wrong choices and powerful temptation. Some families have lost their sons, their daughters, and their loved ones because of drugs and HIV. This is why we are crying out across all Methodist churches in Fiji today: if you have fallen, if you are broken, remember this: let Jesus be your hope in your life. Vinaka. Nei matai ni wakasama. Ko chisu nei nui ni wisinga ni mataka ni no mumbula.
Ko Chisu na inui ni veisinga ni mataka ni no mumbula. Jesus is the hope for your future. Na matei ni baka sama e abu taki maya na cher maya wasi rosang vulka diwa tiki na itin kandua. Ni usikila ko yau na nanuma ni alongu en vukumundo saka ko chiava. Na nanuma mundo vinaka kasang ni da kami usulevi ki mundo na inui vinaka ni ngau na emuri. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Esang ni bakatara tututaki nandi na lewongo ni sabak rutaka kasuleo titu na kalau na inui vinaka ni vengau na sembera mai kinambula ni tamata yang dua. Na inaki ni kalau kinambula ni tamata me vinaka kalau ngata kabubuai anandela ni burburongo. Sabung ke mami ni tambangone sala ku durumeti ko ibung kasar nan rakini bula renre enangone indendai kabaka sambuawa kasang ni matata kina baka binaka na non revising ni mataka sambasi kana bula ni nui kawan-kawa sa tabutu katao nan bula kena bula ririko ebu bakale bungo ena bin renre erala ku duruma voli enaloma ni non rabu vale nan bulan raun rabua kena lala ni tanga erso taba tiko mai virau na nonai tumbu-tumbu. Kena sona bakadalka baka yadora ena non rambula karena numa nirsasya nga ni bukei rawatali. Baka na numikenda na imata ini baka samongo ni tubu-tubu ni kalau weekenda me binaka kasya nga ni da kena inui binaka ni bisinga kena bengau na sembera mai. Ni usakila ko yau na nanuma ni alongu ena vukumundo saka kuchiova na nanuma mundo binaka kasya nga ni da kami ona sulevi ke mundo na inui binaka ni ngau na emuri. Fike muni na nungu ito kani na itumbu-tumbu kike muni na ibaba koso na nomu be mataka etiko ngai nang geteng-geteng nilinga ni kalau kasaba karota ko ititu na kalau mevenga niti kena nomu bula kena ka engan reba membaletiko. My parents, friends and members of the congregation, your tomorrow is still in the palm of God's hand. Your tomorrow is already beautiful, complete and full of hope. Erna kawai takang baka na tamata na no malmalumu kinanruka. Ia na kalau bakan titaka ni ambuli ko mo vinaka. Erna baklewai ko baka na tamata ena tobo ni no mbula makawa. Ia na kalau kadibi ko tiko mo reda manda na tali kina tutoka ni bika bakarota ka tu membaleti ko na bisinga ni mataka. Esang ni balimbal ni baka samongko ni raw-raw ng bula. Ia endusia ni tiko na sala bakarota ka tu na kalau me adaw kina tamata na vanua bakarota ka membaleti kenda. Reda ko ni nanrenre ko la kuduruma kana bukei ko tiko mo tiko ngai na lo meningoni sala mo raw ni rawata ka adaw kina bika esa bakarota ka katubano titu membaleti ko. Ko ambuli mo vinaka katau doko. Esang ni buli ko na kalau mo bakrusai ko tale. Enon itu na kalau wei ko mombula ia na tebor ko setan ni non tatan me bakrusai ko. Ena choni wase tini tikinai tini a sasyang nila ko wala may nandaong butako me butako nga karabu-rabu kabakrusa. Na way nga drugs, yalo da pornography. Na bisuk ni mona na mona liva-liva, social media addiction, na vi murmuri, peer pressure, kinapung katala na bisala so e baka nga tak na tebor me bakrusaki na nambula baktamata kabako sibi ni tambangwani. Ia ena singa inday e pe bosa weekend ko chisu ena loma ni butong gori pula tabutu kinambula tao ko yau na inui ni nomumbula. I am the hope of your life. Binaka. Karoni vaksama ko chisu na inui nimbula and alam nindendre ko la kuduruma. Christ is the living hope in hard and difficult times you are facing. Matenipita wasindwa tiganay tolu me iana vakavinvinaka wana kalo na tamni non tuturanga ko chisu Kristo o kasabu kutumburi kenta tali mena dana inui mbula me vakana non alolo malevu ni situta kitalmina mate ko chisu Kristo. Sala kuduruma sara e bunga sara tamata na bulan dendre me vaka ensa sara vatu enangonongo. Eso era la kuduruma tu na bulan ni kavor ni alo kena tantok ni vakasama kavumai ena vikandendre estava ena nona buvale vanoni daka lom ni lotu vevekani lal ni tanga kena nrak ni vaksama
And the unona mesa na te voro me wakana mona taka na tamata e na ngona wakaongo. Me rani vesuka na nona waksama me kuni kilirawa ni bukei e na lamun jendre e sotawa tiko. Santa unona taka na te voro me vaksisea ka wakaelele taka na tamata ka wakatumburua na mbula ni wakalamlamani koya me wakasangara na iwal ni nona lenga e na tauntaku ni wakarorongo ke na ndom ni alo tambu. Kositani e na sengrawa ni tukuni viko na numu wakadengu e na lolomu ni numu tau wakadengu. E na raunga ni ka viko, kana drugs valevu, mateni valevu, nguna ngona valevu, lako valevu e na valindani se val ni marau. Vekemni na nungu tokani, ki kemni na ni mami tumtumbu, ongo na vivosa elasun da uvakasol kakantak vikenda na te voro. Ia ersa vosa ni viva kadalai, viva kalilia ka viva karusai. Na numvinaka na inak ni te voro me mbuta koda ravuta ka vakrusa na tamata. To steal, kill, and destroy man. Kaya iko endo na nungu tokani se na ivava koso kala kudurumatiko na mbula endrendre ana singa indai ko sambilingi beka mai vale ana buku ni dala ko dakava ko sengin rau ni dingo mirawa ko mbil rekim beka ni ko seng ni ngona ni vale ongori se vesiko kumbeka na kukwa ni winganga ko kumbeka endo na ngone la kumbuketen dola beka ka ko mbil rekim valenga mai vale se o iko endo beka to wi tiko na mate na HIV kasambil rek mai vir na wekangu rongolio endai ko chisu na nini bola and alam ninjendre ko la kuduruma. Christ is the living hope in hard and difficult times you are facing. Dei na wekangu ko ni alolai ko chisu e wawa mestaviko endai o ko na nini bola. He is the living hope. Na nek ni na mate me vuli hiko kai nek ni na tuda kitale me serikiko and vesu tavanga ko la kuduruma. E kame kalvari sawoti it is finished. Matani savakadavara vakandua na dakadaka ni nonta wakambulei na tamata. The purpose of his death was to redeem you, and the purpose of his resurrection is to set you free from whatever bondage you are in. From Calvary he declared, it is finished, because he has completely accomplished the work of our salvation. And a singa indendei vekemni na wekangu kunvuntaki ko voli, and vakangtaki wenganga ni vevakamatentaki. Kunvuntaki ko voli, and a bula ni mateni, kunvuntaki ko and a ngunivakisivia nyangwana ni viti. Osureti ko uvuntaki ko vichisu okoya na nini bola. Today, my brothers and sisters, do not hide yourself in the use of drugs, do not hide yourself in the life of drunkenness, and do not hide yourself in the excessive drinking of kava. I invite you to hide yourself in Jesus, who is the hope of life. Amen. Ne katoli wakasama, esulia ko chisu na nini ni numbulabo. Jesus gives hope for a new life. And atoni wasetini skini tinimba ekako chisu ausalakome merawir nambula ia merawakalipsar. I have come that they may have life and have it to the full. Ne katolinde na kemami vendusietiko na itambangone na singendende munikila iko chisu esulia na numbulabu. That Jesus gives hope for a new life. Ko chisu esenga wali sulia nambulabo ia nambulabo e modokona kabinaksara nambulabo na modokona e binaksara esenga walenga ni kinirawati nambulabo kinrawati nambulabo modokona kabinaksara sota rawati nambula sautu vakayau ia na modokona kabinaksara ni navakasama ni renewed mind. Na visau ni wakayalo, na change heart, ke na mother kona ni vewekani, ke na kalo, restored relationship with God. E bukan ni tambangoni, e na ngonongo, baka kina vikenda na tamata, e na senga ni adha rawatiko, na bola wakadengu, baleta ninda vinakata. Mesotawa na nonda wakadengu, na kanga endongan reva. Many young people today, and even all of us are not experiencing a life of peace because we keep trying to satisfy our restless lives with the very things we desire. Ongo, mepaka napangataki ni wenganga na ngoni babalangi, napakataki basibia na ngoni biti, miluwata nambula tawakadhengu ni tamata. Ia na kena erabakarusanga bakandua na tamata. Enda seng ni rawan indua naka etuburu-burungo bebaka susumitaki nakalu kina numbula na wenganga na ngoni babalang ke na ngoni biti na labo eseng ni rawan sotaba na num taw bakadingu
ko Jisu ndua. Nothing in this world can replace God in your life. Drugs, alcohol, and cover, and even money cannot satisfy your relentlessness. Only Jesus can. Amen. Eka ko Jisu anana wasa ena Matthew wasintin kandua tikene rosa vulkawalu dola ko mai biau ko ikimdo wakunduanga saova kavalata nei dola bimbi ia ena kawe wakadingui kemundo. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Eka ko Jisu ena tsoni wasitin kapa tikene ono o yau na sala kena bunindina, kena bunimbula. I am the way, and the truth, and the life. Ko bura ena bakari takibiko na salavala kena lasu. Ia, ko Jisu na sala, nandina ke nambula. Nawe kangu ena loma lalangori, bula sengni bakadokataki, se mavakona kabinaka ke nambula tau bakadingu, kalaku duruma boli. Nanoma, niko Jisu na nui ni nomu bulabu. Ko Jisu ena singsulevi ko nambula madokana kabinak sara ki nambula bakademu. E baksangaratu natamata e buruburongo nak. Eutinia na itukutuku na singen daindai. Ko Jisu na nui nimbula. Na tukutuku mbimbi kabe wakandeo taka na tambangonia namba kiongo iko na sianga niko kunea na nui nombula mai vera nomi tokani. Sianga en nambula wakailaulawa, sianga en ailavu, sianga en social media, sianga ena yangona ni vavalangi, sianga ena ngoni viti, sianga ena drugs vi Jisu ndondoanga. Koira na numi tokani rau ni butiko. Na ilavo ena oti mai, na kaukawa ni wainganga, ngoni vavalangi kena ngoni viti ena oti mai. Ena sianga ni oti rawa na kaukawa itu kitali ni Jisu. Ke ko sambale nirsambutiko na numi tokani ena tumberi ko dake ku Jisu. Ke ko sayali ena vaksangraiko ku Jisu. Ekaya na vos ni Jisu ena luke wase kadiwa tikini tini. Ni salako mai na luveni tamata me vaksangra kavakumbula na kasayali. Me vakarota ktale ni salako mai na luveni tamata me savaksangra kavakumbula na kasahel. Ke ko samate ena vakumbula iko. Sai koe ongo na kakoukoa me vakararavikina na tamata kerenga naka. Kwa nileva nangonongo mela kusiviti iko nawe kangu. Kwa nileva nangonongo mela kusiviti iko nawe kangu. Kemnino kitoka ni tambongone. Kemnina ni mami tumbutumbu. Kemnina ibaba koso. Kwa nileva nangonongo mela kusiviti iko. Nikisarango dhoti na ibuna wenda indai. Ndalaba na welo mubwa ene singini kuwa. Au sasureti kemni ve Jisu. Enana raramani ulutanga. Ko Jisu na inu nimbula. Ko Jisu na inu nimbula. Keoi ko endu akolak durumutu kanambula nre mai vale. Korni buli. Wanua ni daka se wanua dabanga. Kakubakila ni saoti wakandobe iko na inu. Nanuma. Niko Jisu na inu ni nombula e warakitiko. Nanuma, niko Jisu na inu ni nombula e warakitiko. Ausireti como tu dake,
sa sureti ko Chisu. Tuda ke nga na vanua ko ndambe toka kina. Bombo, kadambora no masu ni baktutu sa buana kalou. Sobana lo mamu bua. Tukuna bua, nakai ko binakata me da kabeiko. Au sa sureti ko. Sa sureti ko tiko ko Chisu. Tuda ke nga na vanua ko ndambe toka kina. Bombo, kadambora no mas ni baktutusa wana kalou. Sobana lo mamu bua. Tukuna bua, nakai ko binakata me da kababeiko. Ko sando sanga ambeka, mobunitaka na mosi. Nandrendre ni mbula etiko ngoribeiko. Ko iko mbeka endua, ko asasanga taka eno mukoko bakta mata, moroata na bakadengu. Ko baka yang taka na wainganga, yang gon ni babalangi. Ko baka yang tak baksibi na yang gon ni biti. Kako nanuma mokneki na bakadengu. Nanuma, ena senga ni baka isu soing takirao ko Chisu ena no mumbula. Nanuma, ena senga ni baka isu soing takirao ko Chisu ena no mumbula. Ko Chisu eran sulebei ko na bakadengu. Ko Chisu ena ran sulebei ko na mbulabo. Ko Chisu nga ena ran sereki ko ena ibesu ko besukina ena ngauna ongo. You may have tried to hide your pain. You may have tried to fill that emptiness with other things. But nothing in this world can replace God in your life. But nothing in this world can replace God in your life. Only Jesus can bring you peace. Only Jesus can give you new life. Only Jesus can set you free. Nawe kangu, kuni baktara melaksibiti ko nangono ongo. Munga ilesu kibali ni kuwa, mesetalu beiko na idolo-dolo bimbi, ko dalata bakambalabu boli mai. Ongo na no mungauna, ongo na kena singa. So today, do not walk away the same. Do not carry that burden any longer. This is your moment. This is your time. Lakumai, sawaraki ko Chisu enangaun ongo. Come just as you are. Jesus is waiting for you. Ena baktakilana kena wase tolu tikine rosanga bulu. Raida kau satu ena matini katumba. Katuk-tuki kebka sarangwa dan antamongu endo na tamata. Kandolaba na katumba. Au na durwa kabaka kabatakaya. Kanapaka kabatalanga keyau kokoya. Au sireti ko kinesera ni kalau ena singale wenda indai en raksaranga kombula bolikin ongo lakumai sawaraki ko Chisu lakumai sawaraki ko Chisu au sireti ko modambora no mas ni waktu tu sebuah nakalo baka binabinak tako ya ni kawaitaki ko tikngakina na lebun no malum baka binabinak taki ko ya ni kawaitaki ko tiknga dina nga ni lebutu na nomu malumalumu. Sureti kenda menda tuda ke tiko nga ekere kenda menda reda bata na ikaote tini sere na kan donan rao tini katol ni sere do mai bakam bau ti Chisu sakadibi kemdo dona kune bakavengu dona kune mbulabo bakam bauta bakam ti Chisu mai donambula bo endai. Ni sanlanga teotina de teotini sere nangai suratana tal ni mbula raramba tal Moses salu menengai meitini tikona lotu endona masu kena mas ni beba kolonga taki. Ke sakuna ne teotini sere keren tu dake menda lang serbando mele buan nonda kalo ena single bunakani kuah.
Kei mami waka vina vinaka. Ni kunisa senga ni ali. Ni se senga ni oti na kalou. Ko ni se nui tiku ngā. E na vinga una sa oti. Ende indagi na vinga una kera ngā. Sa senga ni tona ponua mena warrabi kina ko viti. Sana warrabi ngā ki vike muni. E nungu sunda na lu vike mami. Era sa tukuna pa matatasara vike mami. Na leanga sa tu. Na dawa na roni pa kaya dori. Kina vinga una vinaka mbaliti viti. Sa kotonga na geten linga muni. Na pa lebu na tuku. Na pa lebu na itabi kaya tasara. Sangkarabi na matakin dainday. Na pa lebu na rambuli baba koso. Em sa suka na matakin kuwa. Sa lau bati ka numuni pa kadengu numuni kaukawa. Kanang tau yapa lati tu na ni membula. Kaya mitukuna pa katu sa. Ni sa ike muni nga na inu mbula. Kaya msangkay kaya numuni loloma lebu na kalo. Na loloma Jesu. Nandau ni wede ngubi na kalau lebu na utambu ni sa tigo bat ke mame ndai ndai na venga una ketanga turanga me ka kuasar ni mundo. Amen, amen, Jesus. Many